Nakadaw badang ya tengku bat ki wei bat ki department joka sorkar kajing maramot iki surok hakaleng ki dong ka maulai kindang shimpor laya thu uba si kharmudai u executive engineer PWD hakinang alam ka hinyau trap youth council haka khat santre ulaber haba kilalet banwa jingtep halor ka ni kaphang Ginong alam ke HYC kila budden halor ka jingjat rathai ki surok hakaleng ki dong joka maulai na ka jingti ban penpur ki pipe bar ki sainar telefon ka balane mentala bon benai uba si kharmudai ulaya thu ba tang shudap ki kam baki wei ki department ki le an samaramot pat penbha ya ki surok hakidong bat ki kentot jong ka ni kasnong laban pen kenmau hangni baki surok hasna maulai ki don bon tli ki sopet sorkar la ni ki speed breaker kiba amju ai rongli kibala bo ikinong nya kali ha kajing e babon jat nalor kataru ki surok kimdon ya ka rong zebra ban pen i ya ki jaka baki pat ba ki ya lengba na shiliang ka surok kam tam nei le ki khanna ha ka por school to mentah chanmit jong ani ga ski nilai yok ban mane dulu ya asset engineer juga central division PWD hak bang bila aja keren di kam kiba lar bikin mau hati senam berdodap hau na Desember inilah ya kira beran nombor ke Desember nilai i ya ke jingdawa ke jongi limbah tu spot inspection rekat bagi officer nak yang jong ka PHE bat kunjuk nak di lewan lah bak dia ban le ino it ke surok long round road mola de ngina mak banlan ba ke surok hau na Desember kelas dang bat ka kam kala ya syai te idon i portion iba tang kendiat le si lada ngambak latang po aspa meter ye iba na do po lat school hado te po main petrol pump idon ijin sa pending lane ya kaba naliang jong katran piludi kam shumlaman pendan te mentah keski ngile wan ban ikren ya o asset engineer hang ni jong ka piludi ba habang le ikren ban i ni suthu ba kedi ka kam ka sateng de namar ba ia takut bat kui par ke department di habalai takut kumta kala penlong bau tu kontraktor pun haban e no shi tempor di ngila persang ban ye kedo ni ski blada pemerintah nomor ba ka jingdon jangka election nim somla ban kedo te mentang ski ngi wan ban ye kedo ban budin bala kumum no de ban complete no ye ke project ye ka bala sedang nado non te na po ka ying mane jong ka bang presbyterian mauro daftar ni long road do mau supom ya bayi ni keren mentang chanmit ngi songmen banaliang jong lu afsa ula ai teka juban lang ia ke ba dak lum lo la shem tiau pendap no ia kenika portion ke barang sateng mendala kumpa aspa meter ting layuk ban ikren ngi benta bat ka benta ke ba ngi kwa ban ye kren lan ne ban kentu leng ba kenika lan pathai kubol ma electric media ya ka PHE department namar ngi nomla banlen ba kajing bhala ne jik siu jong surong kasyong sahaki pipelines kilong ki bakum no tigido ki benta hangti po jan Matthias Institute kedan ke leakage ya ka ba kedika na PHE le si ngalaban ong ba kam shim la pej ba ribat ki benta kamut ketuk surong ya ka bangi ki nong shong mau lai ngilai kemen le si tangsi por kan ne ada kayu lat ke ban kesam ne ban ya lembat surong tinggi kentu ya katanat PHE pas ngoma ba pin page ba lembat department jong pi ya ki kontraktor ki bateri ba keno no kam ke bateri ki de ban long complete bat ki de ban long ni lanis kan long ke ba kanung kita ya ka surong jong piludi tinggai kren ini bentar tika nak liang jong u SM engineer ulah pular ba kam no la shim tiau ngin sasdang no ika kam bat pendap no tika bentar ka baar ni phai ha ketika surok mauro ya ka ba kawan nanti po mau kenro di hantu po PC hoi mana ni kelihatan ki complain ni pangkajing tray ya ka ba kala penlong yo ba la ni kinong chip awai no tu ban ma di kumpum mat kita terkem di mentang lay ban kren biang bat i di lay thu ba ye ni surong hang tai ro kadang gajing ya takhu bat ken ni ka wei pat department di lay kren bar kumdum no ya kan ro pendap no bat ya kan gajing tray kum dei rujuk kontraktor dei duwe kontraktor bat ya kete la kren sai ngi ban nado ketika lat sankia en pendap ban siang ya sudah hado hang ne hapo ye mani presbyterian molai moro di kini gajing tray ya ka bangi kmi lenti
lembaga jemput din ka jongi bat lembaga jisum kha jong ni ka department ngit ba ka snong mulai kan sayo ban yo ya kesurok ke bawah hapo kini tayo ki banwan le pada berai banwan ting la jongi nim don eting isu kentu ya ki kontraktor hapo pinsang me kan semua ban trei sani la ne ban ai te ka quality of work ka de ban don lembaga jintui ka mu jati